Metod feeder sistem se razlikuje od takmičarskog i od slobodnog ribolova. Razlika između takmičarskog i metod ribolova je u tome što u takmičarskom ribolovu hranilica mora biti klizna. Znači mora biti in-line sistem i hranilica mora biti klizna iz razloga ako se desi da uvodemo ribu, da šaran bude malo veći i da nam ta riba pokida, da se on ne bi mučio sa fiksnomhranilicom, da se negde zakači, ne daj Bože ugine. Na ovaj način hranilica se oslobađa, on ostane samo sa parčetom najlona i udicom ustima koje kasnije naravno može i da se oslobodi. Na kraju hranilice plastična brza kopča i na toj kopči se montira udica sa trnom. Također postoji razlika između takmičarskog i slobodnog ribolova, da u takmičarskom ribolovu moramo imati udicu bez povratne kukice. Opet iz razloga da što manje povređujemo ribu, da se što lakše riba skida sa udice i na taj način da se što brže oporavi od šoka kada je upecana. Obično je osnovni najlon koji ja koristim debljine 0,22 i zbog šarana koji je izuzetno jak borac, ali je 0,22 i zbog daljine na koje bacamo, jer ako bismo stavili malo deblji najlon, onda bi to bilo i malo težih zabačaja i malo kraćih zabačaja. Na osnovnom najlonu je provučena hranilica, kao što smo rekli. Ova hranilica je sa telom. Postoje hranilice i bez ove gornje cevčice koje su samo sa ovim telom. Znači kroz cevčicu prolazi najlon. Na kraju tog najlona se nalazi brza kopča koja nam omogućava da u što kraćem roku zamenimo udicu ako želimo, da stavimo veću, manju, kakvu god, tanju, deblju, u zavisnosti toga koliko ribu prvu dobijemo. I na osnovnom najlonu kopča, na kopči se nalazi udica. Udica je vezana hipronom. Obično se hipron ili ti konac obeležava u librima. Ovo je konac 10 libri. Postoji mogućnost da se stavi i 15 libri kada su malo krupnije ribe u pitanju. To je otprilike debljina konca, ako obeležavamo u milimetra, oko 0,12. Udica je bez povratne kukice i na kraju te udice je stavljen trn na kome kačimo naš mamac. Da li je to u pitanju pop-up, afters ili wafter, nebitno je, znači to je kompletan sistem.